kita Pertama salat sembahyang kedua, ketiga berzakat, keempat puasa, kelima naik haji, atas kuasa itulah sebabnya. Lima jari na lima adik kiwani, Kalau hikmahnya ke dalam negari pertama banamu, siang pujari sami sarantu di dalam negari, kedua tunjuk namanya jari sami sarang teraji pandai di dalam negari, kata pebatanyo patangnya pagi. Nah kok menunjuk itu jo ini, ketiga banamu si jari mati, daripada kawan tagak tak tinggi sami sarang bahgane. Lagi barani seumpama